Eva baş temaşavanın heja hum bxeyratın ekrana çarpel medyayı ya panorama çarpeli. İro disa me be hefkarı xwe be brez akademisyen sosyolog Yaşar Abdüselam oğlu van bu yerin çen rojin davi me analiz bikin şirove bikin be perspektifeki cuda. Kek Yaşar bxeyratî ناو خیره دبی گلک سپاس دکم. تماشاوانên hêja wek hûn dizanin em dîsa bêjin me panorama hefteya ku rojê yekşema dihat weşandin formata wî guhert me kir heftê sê rojê yek jê îro vê saetê tê weşandin ya duyem roja pêşemê piştre jî roja şemiyê berîn îro tê weşandin. Îro mijara me îro de ji bilî bûyerên siyasiyên rojevê her wiha wê birêz Elî Fikrî Işık jî di beşê dawî de bi me re be û rojeva sporê ya Kurdan û Kurdistanê em ê bi hev re bi kek Elî Fikrî Işık re analîz bikin. Kek Yaşar em berî bernama xwe bibin zû de tînat û ekranên çarpel medyayê heftiya çûyî min xweşbîr kir merdokê guhertin cem te heye tu sporê dikî tu rejîmê dikî gelek ew wî wiha sportîv bî. Ya tiştek nakim na sportê erê sporê dikim ji ber ku mecbûr yani spor nekim nexweş dikevim. Diçim heftê carekê li çiya digerim û wekê din diçim avjeniyê dikim lê ne ji wê ye ez dermanek digirim ji bo şekirê ew derman normal zayîfiyê çê dike yani ji bo tu xwarin nexwî ew nekî ew dike bawerim bandora bî ye. Erê baş e hêvî devam bike û li te tê û qet ew neke navbir nede yani. Spas dikim spas. Ez carna dikim lê ji ber karên bi rastî pir e carna tembeltî jî dibe yani. Baş e Kek Yaşar em hema bi germayî derbasî mijarê xwe bibin. Mijara me ya ewil germ li serê bisekinin teqîna li İstanbolê ye. Bi rastî zû de ye tiştîmka çênebû li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê jî do li İstanbolê êrişeke li hember sivîlan li cadayek ku tenê sivîl lê hene tenê ji bo trafîkê girtiye tenê mirov tê de diçin tê teqînekî çêbû û di encamê de şeş kes mirin hetan ha ku zanin heşteviyek kes jî birîndar bibûn. Tabii teqîn piştî teqînê gotin hatin gotin pêşiyê Erdogan got bîna terorê jê tê piştre waliyê İstanbolê jî wergot emniyetê jî vê daxuyanî da îro jî Süleyman Soylu wezîrê Hinder wî got PKK PYD yani em dizanin yani ji bilî berî demekê çend sal berê ji bilî hinek kiryarên êrişên PKK li dijî sivîla ku PKK wê demê jî girtibû ser xwe li dijî sivîla êriş nedikir wan jî car caran qebûl kir ku çewtî ye her tim hedefê wan eskerî bûn lê vê carê dema me viya bîst û bûyera Mersînê me got gelo eceba dîsa wê şerekî qirêj dest pê bike. Tu çawa şîrove dikî vê bûyerê kek her çi qas PKK û Mezlûm Kobanî îro ragihandin ku ji xwe ragihandin gotin têkiliya me bi vê êrişê tune lê hîn jî li Tirkiye ev nîqaş di rojevê de heye yani. Tu çawa dinirxînî? Ez di sê xalan da dixwazim ser vê meseleyê xwe nêzik bikim. Yani yekem bir eşkere ye zelal e
کو ریوبرنا کی مهندسیه و کریزی هیا جعالی دولتی و جعالی تایبتی سویلو دیاره او به کریزی بریود به دوباره دا پیشی امبرین قد خکرنا اینفورماسیونی در حق ویادا کم کرنا آستین کرنا مدیا سوسیال یا کو امبرین زیده آگاهداری در حق درباره ویادا در نکوه و اگر در کوجی او آگاهداری به کریستالیزه کرنج عالی ارگان دولتی و حتی امدیکارم بجن جارا یکم آگاهداری عالی سروکومار ترکیه ل پایتخت اندونزیا حتی او کرن دیار کرن او همو دیار دکن کو ام بجن او که هیا یعنی اداره کرنه که بمهندسی و بویاری هیا دما اوسایه مروف نکاره زیده آگاهداری پیدا بکه یعنی آنها او که چی گوتیه حتی پروفیلاوی یا سوسیال مدیا ام بجن حتیه آستن کرن انسان نورمال نکارن آگاهداری جدا در حق و بویاری و در حق و کریاره ده دولت پیوه کسین دن پیدا بکه دما اوصابه براستی زحمته دیاره او دخوازن ام بجن یا خواه امپوزه بکن ورسیون خواه امپوزه بکن او یک دویم دوبر دا درنگمایینا ریاکسیونا PKK و PYD اوجی بالکشه یعنی سر بویاری او قص بدرنگی او کرن حتی کرد به فکار و به اندیشه رابون طاوله کردپرور او حتی دمرتاش بخواه طاوله او کرن کو گوتن او کریار جعالی کی به حتی بکرن تروره ام لعنت دیدکن PKK و PYD او قص لدرنگمان چما او پر گرینگه مروفت ویا بنرخینه یعنی یکم دبکو از وسا جعالی خواه دکم آنالیز دکم یکم دبکو براستی ایدی PKK جناوندکی تنی آگاهداری دناوندکی ده کم نابد جبو کریاریم وی حتی کو امبیژن او کوردیناسیون پیدا بکن حتی کو فهم بکن که گلو او دزگاه ایدن دستوی دوی مسئله ده هیتونه دم در واسه او یکم ای کو مروف تکنیکی کاره ویا ازاح بکن دویم PKK هر بویاری داد زانه کو گوا کل ترکیه تروره چید به یا پیشی اکو وکا کو وره او کرن سوشتار کرن PKK ویا دزانه یعنی گلو دخواست ببجه کو یعنی دبجن کو کپاسیته چالاکیا PKK نمایه سلیمان سویلو بشه برو دبجه من قیروانانی من او کوانانی چند کس مانه و ایدی نکاره PKK نکاره ناف ترکیه دا بویرانگی بکه چالاکیان بکه گلو خاص کو یعنی پچک افکت باندور هبه کاریگری هبه سر جواتی وایه اگر PKK بخوازه دکاره بکه تشتینو سرجی بکه سیم تشتکو تی بیرا مروف کو اوه راستیه به بویاری داوی ده و درکه ورته کنگه و درکه ورته کی کریه و درکه ورته اوه دوی دمامه ده بر کریار نوسا امبرن او نامینه بشارتی نامینه گلو دخوازه ببجه کو که وای سویلو دولت اقتدار AKP ما سوشتار کرن اوای راستی در کتورته کو کسیندن نه امن و اتهامن دولت ترکیه در حق درباره مده او قص سخته او قص دروه او قص نراسته
چاوا جیبه چی جیبه براستی آنها بویره که کریاره که کو علاقه کردا پیتنه ایرو کرد پی دناو او کدانن یعنی دناو فشاره که خراب کنه باندوره که خراب سر او که هیه باندوره که خراب سر رایا گشتیا کرد هیه کو آنها دولت اتهام دکه کو علاقه به کردا به پکه هیه لی تو آلترناتیو آبی نکاری او بکی یعنی آگاهداری دن نکاری زیده او بکی بله PKK و پیده چاوکوتا بیان کر او که کرن داویدا او که کرن هیوی دارم اجی یا بیجم وک آگاهی من دید براستی دو ایواره ده تلویزیونان ده مدیا سوسیال ده بلا بوکو bana PKK PYD yani pırtırcı PYD alim peş ji Suriye hatiye nizamçı var kirin. Lê di Reuters'de ajansên biyanî de daxuyaniyên wiha cuda didan ku yani dibe ku Daesh jî vî tiştê kiribe em li ser vî disekinin digotin. Yani ji bo çapemeniya raya giştî ya cîhanê înformasyonê din diçûn ji bo Kurdan raya Türkiye jî înformasyonê din dihatin. Hatta do Vezîrê Hevdêrê Türkiye Soylu li İdlibê bû bi münasebeta ku dibistanekî vedike îja îro ew serokê Zafer Partî Ümit Özdağ got Soylu li İdlibê bûye min hin agahî hatine cem min tedî ew ji têkiliya wî bi ew ker heye îstixbaratê tiştê wisa heye digo dibe ku devlet destê devletê jî vî tiştê de hebe yani îda qesta wî kîjan devletî bû birastî em nizanim. Yani werhasıl Kurd li vir li ortê bi dezinformasyonekî dibin qurbanî yani ji xwe de min vê wêneyê jî dî kek yaşar ez ê gotin bidim te min dema vî wêneyê dî min got birastî naşibe Kurda navê wê Elhem Elbeşîr bû dema min vê wêneyê dît tevayî fehm kir ku înformasyonekî xelet didin hem raya Türkiye hem jî a cîhanê ka heya sibê tisbame binerin wê çawa be. Pêşê dixwazim ji bo tabii ez ê nirxandina xwe ew ka xwe dîtina xwe bibêjim davî lê yani ji bo ew mesele destê dewleta ku dibêjê di medyayê tiştekî din ew kê kirin ku du keçikên ku pêra di ew kê de di İstiklal Caddesî de ew bûye ew du keçik İsraîlî bûne û îro yani em bêjin bi en direkt dixwastin ew kê bikin ku destê İsraîl di vê meseleyê de heye yani ew kê de mesele Kurd e ne Kurd e ji xwe axaftina Soylu formülasyona wê piçek bi ew bû yani piçek bi cuda bû ew negotin Kurd e gotin yani ajanê PKK û PYD yani yekî ne Kurd jî dikare bibe ajanê PKK yani PYD ve hatiye perwerdekirin tiştekî giring ew e ku tiştê giring ew e ku ew keçik ji diyara ji alî Efrînê hatiye ev ya serviya şik tuneye Afrin dibin kontrola kî de ye İdlib dibin kontrola kî de ye yani belo dibin hatiye li fabrikekî tekstîlê kar dike kar dike lê danûstandinê wê tekilî wê bi Efrînê bi aliyê İdlibê Efrînê heye diyare balkêşe anaha ew profîla wê di sosyal medyada ew dibe lê asten kirine em min jî ew kê hewil da got bizanim ka çi ye normal bigamin yani normal tiştekî mirov divê bêje belê herkes lanetê li terorê dikin herkes ji kî tê bila bê terorê li hember sivîlan ew ke û mirov divê bê şert û merc ew ya lanet lê bike lê divê mirov tiştekî rast bibêje devletên ku dagirkeriyê erdê milletên din kirine devletên ku destê wan bi çeteyên cuda cuda re îş dikin îş digirin li Libyayê li Sûriyeyê li Iraqê li deverên din dawiya davê de
مروف نكاره ببجا قالوا كي وبياري دجيوي دولتي تشدكه اجبركو دستوي دقلك تشتن قريش دانا تشاوكو انا تجي بحث كركو امبجن دمكو او كتشيك دبر كرياري دكه سويلو ادلبه اردوغان جل اندونيسيا درنشتنا جبرنشتنا جا بيست تشويه ام تشتكي زانم قاوكو اردوغان دچو به سروک کومار دولت امریکا و دولت مزنکو جه ایزنید خواست کو بکوه روجاوایه به ویدیویان به دوکومنتان به بلگیان دچون جمعان تبیرا وحتا پیشیا او که پیشیا ترم دا نشان خلقی دان نشان سناتوران دان که اردوغان چه ویدیو در اخبار کریارن تروریستی یا PKK و PYD دا چاواج سوریه تین چاوا پروبلما چه دیکن به تایبتی دمین هفدیتن دیپلوماتیک دا نها تشتک دی بیرا مروف یعنی اویا جرا درونشتنه که وسادا امبجن جرا کوزه که پرمزنه کو تهمت لامریکیان بکن کو ببجن وایا او تروریزم یا کو د ارد مدن انسان سیویل تن کشتن و دکوجن او دکن دست وحیتی ده یعنی آلیکاریا وحیه با آلیکاریا و نهش کو ام روجاوا بخن دست خواه کنترولا و داری بکن وایا جور دا teröristin evkeme. Şu axaftına peşin pişti bu yeri. Ya Süleyman Soylu da ev heye. Dibece ku Amerika tu mafete tünne hatta jmara beji seri ve sahibe. Yani evya bit tohmeteki bevi avayı hindek evdike. Naha kinine veder ki ortaya ile es karın bejim. Yani ev küçük jukha ber ne kurda desti kurda diye meseleyi de baver nakim ku evet tu agahtari tünne eğer desti kurda brastite de habaya reşaya agahtariye ne dikrin medya kadar ne dikrin informasyona kadar ne dikrin hatta dehiştin ku küçük buha be peyve küçük buha devi buha be beceku re'as bu mana göre daima uavkim derbenden musafir ha mesela küçük otiye ve dere orte lekek yaşar tişteku emdizanın hılbijartın le Türkiye hene xuyaya efşar krej ve avayın dinci drojen peşte ve derke ve peşyame kame binerim çavab Gridayı به هلبجارتنی دوی مروف بدو شویی بدو alternativan bir meseleyi befekre behzine. Yekem eve yani kumlet jed tersin iro ev rexneyin yani axaftinin muhalefet aji ev kaji demokrat liberala analizatoran ji fikar u tersawane ya ku vakat 2015 ve bekrin امبجن ويا ترور هيا وبروبلمين خويدن جبير بكن ام نبن ام بشياوي تروري دولة تركيا بكوا نوا تروري وبروبلمو اوكي دويام لالترناتيفا دويام تشكيدن هيا كو دبكو اگر ام راست او بكن كو امبجن اري احتمالك وسه هيا كو AKP و HDP خو نزیکی هفدیکن وداوی AKP دخوازه آنها امی پشترا سروی آنکتی جیب پیون دیدن کو رین دنگن امبیجن HDP بلند به یا AKP کم به اوجید انجاما و دجایتیه لهمبر HDP تبع سكير ببوره يعني نقول لكم خدينا ازبيج وك انفورماسيون يعني دبردا قالوا هناك لهمبر فينيزيك بوني يعني او احتمال جد لبر تشاو بيكرتن
يعني هناك حتى اس تبيرا او دكم يعني يرو السبب شك من او كيكر يعني نتني هزن دروا يعني هزن وكا ايراني با سوريا با يعني اسرائيل با يعني كذا كده يعني شيء او تشتين كو امبجن جريداي بمعاش جريداي بتركيا او دترسنجه او كي خاكو اگر تركيا يعني AKP اردوغان دانستاندني خو بكردارا باش بکه او لی ایگنوره ببن يعني لی دروا بمینن او بکن بلکه ترسان لی جيگرين ترك دبکو دناو اتفاق ملتي جمهور بخدا كو احتمالك دجي احتمالا خو نيزكرنا AKP بهدف طرفها بن يعني دبردا ناويكو تبيرامجي تزاني كشيه يعني انا ها ايكو بكريزي دارتك يعني دبكو هن طرف براستي و احتمالي اگر وقت احتمال جي لبرچاو بگرين بخازن كو بيشيات تشتكي وسا بيگرتن بيشيات تشتكي او بيگرتن يعني دبردا ام دوي وسا بيجن بيگمانه او دركه ورتيه بيگمانه قالك آلي لهمبر تركيا تكارن بيا بكن حتى هيزن لليبيا حتى هيزن براتيا مسلمانه نظام دكارنا بكن او روي او كتشك بشك بروفيلا ويجي بشك وكا حتى السوريه يجي يعني عربي فاس ليبيا يعني تشتكي وصل درمي وصل بيدكوا او دت كورتي اللي ادوي ام بزانن كو دولتين كو شرخازن داگر کرن ایش بچته اگرتنه هرکس کاره هرکس اما دروژن پیش ببینن که کشات خوازم چې تماشاوان را بجم براستی میانا چند نوچه سرنویسی وان جبین نکرانه کرد اما وانا جی بچند جمله شروفه بکن لمجارة ما يحاول انکتک گلک فره تنه بكردارا يعني تيسات بجم تنه بكردارا عطيه شكرن ميلا هالبجيرين كردات شيء جبو دوان هالبجارتنا ده كرد خوازن دنگي خبدن كي دستك دكن وانا ام بين اكراني تخوازي هم درباسي نوچا خو ديان ببم اوجي مثلا ايراني بو تزاني بروتستو هيج دوام دكن ايران جي بياراي تخوازه حيفا خوش كردا بگره ایرو ایریشی مقرن کردا کرن پارتین کردان لعب کرن لباشور کردستانه لبورك واقعي هنا يك مري وحيش حبجي بريندار هنا لسرفيت تخوازي تشكي بيجي كك يشار از درباسي بجارة ببم لسرفيات تكارن بيا بيجن بكرتي يعني بري مهكو نيف بو نكاري بو پروکه بکه هزین کردی سیاسی پیشمرگه که مداخله و اوکی بکن و راپرینا کوملگه ها سیویل یا آشتی بکن داکو نشان بده لدنیای و لگلی ایرانی را که او نه مسئله گلین ایرانی و دولت اسلامیه او جداخازن پیشمرگه تروریستی که بگوتنوان نوبرا وان و دولت مدایه لورا دخواست کو هم پشکریا نو خلق ایرانی هم جی پشکریا نو دولتی یا دنیای پیشیاوی بکه آستنگ بکه یا نکاری بو براستی پارتین کردجی نهاتن ویلی استیکه ایرو دیسا دبینه کو بریان دن نکاره به کریزه اداره بکه نکاره پیشیاوی کریزه بکه پروتست و راپرین هر دچه به کورتر دبه بربلافتر دبه و ناو راپرین ده زمرین سوسیال ین جدا ایدی او دیکن نتنی جن و خورت و نکاره پیشیاوی بکه دیسا او متودا بری مهونی کو بکار آنی جبو کو دیکاری به پشمرگه پروکه بکه کو پشمرگه مداخله بکه دا کو شر او بکه به هوایی بفتسینه او جرباندنا ویایه لی از باور دکم کو
partiyên Kurd vê tedbîra xwe bigirin û vê nekevin vê şuya İran teqiya ye ka me binirin çawe di orta heftê de nûçeyek balkêşe bû ku ew jî Selahattin Demirtaş bi awayekê taybet bi jeteke taybet teyareke şêteke taybet birin Diyarbekir ji ber ku diyê bavê wî nexweş bûn bavê wî krîza dil derbas kiribû li ser vî jî gotin derketin wek bêje dewletê yan jî xwestiye dilê Kurda bigire bi girêdayî mesela AKP û HDP kirin bi vî girêdan tabii Demirtaş tişkî daxuyanekî di hereke wî tiştê de negot. Te çawa nirxand bê bu yerê? Yani peşê ez vê yani xema viya pir baş fehm dikim. Ême dê û bavê me vefat kirine em ji ber astengiya zalimtiya dewleta Tirk em nikarîbûne biçin ser evkê wan, ser gorê wan, ser evkê wan. Yani di ber de ez hestiyarim. Yani ez tabii ki xemgîniya xwe û piştgiriya xwe dikim sersaxiya bikim êvîdarim şîfaya acîl şîfa bê kirine dê û bavê Demirtaş. Kekmetî devleta Türk û AKP anaha hişyar dibin ku ew mağduriyeta ku li hember HDP'yê kirin ew mağduriyeta ku ew ya dîsa piştgiriya gelê Kurd ser HDP'yê pêkanî. Niha ev zalimtiya ku eger bi bavê wî ra xudê neke em bêjin vê tiştekî çêbibaye ew baya bêguman e ku ev ya bi hestiyariyekê pir berfire di nav Kurdan de û heta belkî hin kesên deverên Tirka da ji bo Demirtaş wê ev bikirin. Ew aliyekê erê yani normal Wezîrê Adaletê êdina îzah kirin ku di qanûnê de ew kevî heye yani dema ku yekê girtî ew xwe ew qanûna nizanim çin madde not û pênc çi ye tiştekî wisa ciyêwî heye lê tabii ki em dizanin ku ji bo her kesê jî viya bikar nayîne yani ew heye. Dibir da ez ew dibînim yani rastê jestek ji HDP ra jestek ji Demirtaş ra dibînim û wekê din em dibînin ku yeko hin kesên din jî mesela Aysel Tuğluk te berdan do bawerim yekî din jî yek mekusekê din jî wan derketî bû ji hepsê û evkê sispûnek heye û xwe germkirinek heye û tabii helbesta Demirtaş jî ku bêdeng ma ew jî diyardeya wek tu dibêjî jestekê heye îro lêkolîna şîrketa lêkolînê Metropol anketekî weşand di balkêş bû di vê anketê de pirsekî wiha hebû kek Yaşar tesîra kê zêdetir li ser hilbijêrên HDP heye ya Abdullah Öcalan ya Selahattin Demirtaş ev kesên ku bersiv dane HDP'yî bûne sedî pêncî û yekê wî gotine Selahattin Demirtaş 28 wan gotine bersiv nedane 21 tenê gotine Abdullah Öcalan ev jî nîşan dide ku di nav HDP de rola Abdullah Selahattin Demirtaş çiqa pir yani. Yani tabii emin komentarımın şroveymin jivê anketê bi vî awayî ra piçekê cuda ye belê Demirtaş vê daviyê mirov dikare bêje yani îtibarê wî belk ji hemûyan zêdetir e ser HDP'yê ev ya tê dîtin ev ya eşkere ye lê divê em ji bîr nekin ku Demirtaş rola xwe di hepsê jî pir baş dilêze karê xwe dike û pir bi eqil dike pir bi li gor wan pir ew dike Abdullah Öcalan ew viya nake yan jî vê derfetê jî dadin eger Abdullah Öcalan
ام بجن بتشن بين او تشاوكو دكرن بري وديتني خادجو امرد دا فرمان دا تشاوا بكن اوكا بيغمان فيغا بمروفتكارا بيجا باندورا حريه بپیوکا باندوری کی جکیه آنها دمرتاش دکاره اشکره رولاخه بلیزه اجالان رولاخه نالیزه لورا لور پیواندن پچک مقایسه کردن پچک اوکه لطبی ام دزانن که عبدالله اجالان خروجی لیدره یعنی لیدر دامزرینر یا به توگری دی اوکرن وکا اوکوان Verona delikta şi pırtıra da pırtıra beli pırtırın geldi. Başa. Yani belki em dikarın bejin cara yekeme de tarafkirin HDP u PKK'da bandora yekedin Öcalan peva yekedin alternativa bir evkas zedettirece Öcalan. باشه براسیل روجاوا جی و هفته کنگره انا کسی هبو انا کسی 4 سال دخوازه کنگره چند سال دخوازه کنگره خواه چارمین الداربخه دخوازه عردن آزاد آخا آزاد بکار الداربخه لی حیانا آسایش رهبری خسر izin ندابون ایروجی izin ندان ور حاصل کنگره خواه باوا کدین چکرنه که هو کاکی چه بیه نونری خو ورشاندنه ام هر مجردن اویا اتخوازم لور وک سوسیولوگ تو چود بجی تو زانی ل ترکیه او کسین که کنسرن وک رپ موزیکا رپ پاپ تشتی وساددن و موزیکا چپ یا سیاسی آ چپ ددن قدخه دکن ایجا دوی نابره دا دست بکره بکو موزیکا کنسرن کرداجی قدخه دکرم یرو 2 سالی گو مثلا قدخه کرنا ما کنسرن کردی جبر خطری و لدیجی ترزا جیانه بیه yani چه yani جیانا ترکیه yani خطری کی لسرویتینه ایجا yani کردی اقص خورته کل ترکیه بیه خطر جبو ترکا جبو زبان ترکا جبو عرف و عادات ترکا تشوات النخيني يعني خوزيه وانا راس براجي راس ما يبغوا انا واي ام تسير الواندك اذا تشتكي بو بيجم جبو بويرا بريفيا سر انا كسا زبركو يرو من بهوالك ما مشترك ما كم بير خبردار رياكسيون ابي بر تون بو توج بو يا راستي مثلا انا كسيدا تشتكو دياره بریا امریکیان ج پیاده سرکو او کماندیر پیاده او کرنه یعنی وککو اره چه پروبلم تونه تکارن بین کنگره آخای اشکره لقامشلو بکن و امجی پاراستنا وان بکن امی ری بدن وان امکان بدن وان بریا امریکیان وعد سوزه گارانتیه کسا دابون لی دیاره کسن پککه ويا قبول نكرنا وريش برنا ونهشتنكو ام بجن كونغري ليغال رسمي او بكن انا كسجي انسان اشتخاص انسان سياسي مدنيين او كن ولور لبرخ ندان دوجي بردانه وچنا كونغري خ بشيوه كدن او كرنا اويا بروبلم كبرمزنه يعني براستي جبو سولي بيجي جبو سويلو تقو جبو قد كنا كونسرا ابيا يعني قاشو كردي خطريه جبو عرفوا عادات جيانا تركيا يعني بري سي حفتاجي ليدري في دقوت دبي شو هنج كردان دبي فير ببن ويا كولتورا واندا برزاروقانين هي وكيا دبي هنج ميناوان بكن يعني دبردا اوكي يعني لي او اخفتن او جرا اخفتن او تيب ديسكورس غوتار دشبه اخفتنا اسلاميستين ايراني ایران جی به شیوه دبیجن کو کرد پر دنیوینه پر لایقن خرابه اویا اوکه یعنی اویا خطریه لسر رژیم دینداری رژیم ما و فلان
يعني اس نزانم يعني كيجان ترزا جياني كيجان كولتور تهديدا كولتورا تركيا دكا تهديدا ايكو تهديد دكا زماني كردية زماني كردي تهديد دكا وان جبركو او قانونك باراديغمايك دانينا دبيجن كو دبي يك زمان هبه زمانك تاني هبه ادما كو دولتك بيجا دنا 6 مليون انسان دما كو ام بيجن زماني كردي خبر دو 6 مليون انسان جي هم بلاتين و دولتنا دما كو بيجا يك زمان ابراستي او زمان دن كولتورا دن وكا هر دايم بخوك خطر جبو اوليا ببينا ابيا بروبلما شو بروبلما يعني بروبلما مساله كردي او يعني بروبلما دولتها كردي جي او دبينيا بكا او جي او يعني دبردا بروبلم كردبونه نا يعني اوكي يعني باور ناكم كو راب وجاز ونظام هيب هوب وابندن جبو نتوايا ترك اوليا نتوايا ترك بالعكس او ديكينكو خورد براستي بكولتورين سوب كولتورين دن او بكن بارويني بموسيقى بخرابيه بتشتين دن كو تاني بلا نبن امبجن ناستمايا خا وكولتورا خا بخا يعني تبي اتنيك نباريزن او تشتندن يعني كولتورين دن لكن اگر ابيان نشانه وكاكو يعني وكا نفشك كولتورك دينداري اسلامي ابا بكن ابيا جي دي نم ديكارم بجن خطر لسر كاركترا لايقي دنيوي يا دولة ترك باش براستی orta haftaya çuy kongre pedeke bu ve hafta encamavi belav kirin dur da ciye kevxoşi bu ku edi jinci aktif de partiye de rol bigrin jbo viji jbo komite merkezi sedi 15 kota danin ku jimpin İja dur da nüçeki mendit cara avul dbejinek bu endamı polit buraya pedeke براستی جبو من ویا سورپریز بو موقع حیانا قد جنده بو بون اندام پولیت بروی ایف جی کیف خوشیه امینه ذکری بو اندام پولیت بروی یا پدکه نوچه همه ادن که از دخوازم پیشی هم گوداری بکن davara vurdular kargayı vurdu diyor bu hanım bu haber getiriyor. Her taraf gitmiş de, her taraf gitmiş de. Evet. Dersim'de bir canlı kalmamıştı. Çok çocuk öldürdüler. Çok çocuk bile süngüye takardı, yatardı suya ya. Yatardım suya. Ya. Hay zaman geldi zaman. Boş boşuna yediler, boş boşuna. Bizi daradılar. Bizi 5 kişiyi öldürdüler. Benim 2 tane bacımı, bir kardeşimi, anamı, babamı. 30 kişiydik. Topladı, çayın başına getirdi. Çayın başında daradılar bizi üstüne, ayaklarımızda aldı, çekti suya attılar bizi. Ben suda kurtuldum. Kimse kurtulmadı ya. O 30 kişi de kimse katılmadı ya. Ben de suya attılar, ben yaralı kaldım. Bak, ben yaralı kaldım. Şimdi diyorum parmaklarımı getirin, ben getirdim. Yaralı. Kek yaşar. Bego Polat, şahide davi katliama Dêrsimê bûye. Jiyana xwe ji dest da, çû ber dilovaniya Xwedê. Dema neh salî bûye ji alî eskeran ve wî avêtine çem wer texmîn kirine ku miriye lê piştî esker çûne ew ji çem derketiye çûye xelas bûye.
بسایاوی اکبونه هنگ بلگه درکتنا ورته بچعوه خواه بان بویه را دیتیه اوجی شاهد داوی یه قطعه درس ببیه حسین تر کک یاشر يعني هسه tabii ki دجواره يعني جاري دنجي او خبطه كو انتلكتوالين درسيمي جبو باراستنا حافظه جيندار بروجيك çekirin beri bisalam و چون kesin veka bego و gelek kesin dinci hene min temaşa kirine او فيديو وان و ليكولين وان او كيوان هي فيلم وان هنا براستی کاری که باش کردن کودسایا و کارا دا قنبه جبو درسیمه قطعیام درسیمه جنوسیدا درسیمه کو یک خطرترین یک گرینگترین جنوسیدا جبو دنا جنوسیدین کنادا جبو ویا اوکک چکرین حافظه چکرین ایرو زاروکین کرد قنبه جبو درسیمه بوا حافظه بوا اوکا و دیرو کاخا و تشتکو چیبویا و ناس بکن مخابن قالك جنوسيدين كردا هنن دورندن ما بياجي يعني بحفظاي ما او نكريه باشا وكا بيغوي بمينه دار شواندا و كرد و چه بويا جي جان جياني در باسمنا تاريخ وان چه بويا دوي جبير نكن دوي هر نفش دوي وانا بوخينا ناس بكه نكو جوي امبجن دجمنتي نفرت كين او بكا دوي حفظه اخا وشمنديا ديروك اخا هبا جبوكو نصما اخا تكايب باريس باش كيك ياشر ام درباسي مجار اخويا سركه ببنكو انكتك جالي سبيكتروم هاوس و هاتيه چكرن او شركت قالك انكتن هجاب راستي لسر كردات چتكه سر رايا گشتيا كردات چتكه و جاريجي و انكته لسر ميلا هالبجيرين كرد بو او انكت تنه بكردار هاتيه چكرن يعني جي كردا هاتنه برسين يعني جوان خوستيه بپرسن دوان هالبجارتنا ده هونه دنگي خوبتن چه نيرينه وچنه هون مجبو محلفاتها بتركيا چه دفكرن جبو اتفاق ملات جمهور ADP چه دفكرن ايجا انكت نوية نابرا 20 ايلوني و ده مجدار ده چه به 1934 کسان سدی 62 بشتارن جباجارن کردستان بیه سدی 38 وانجی او کردن کول لترکیه دجین لمتروپولین ترکیه دجین بوان راحتیه چکرن ایجا باجارن کول چه بونه Türkiye, İstanbul, Bursa o Mersin biye. Tabii le Antalya, İzmir, Van'da Kürtlerin le Van'da çekiyor. Kurdacı Agri, Bitlis, Diyarbakır, Iğdır, Kars, Mardin, Mersin, Muş, Şırnak, Urfa var. Le Konya le Kurdana le Urj var çekirne. İja Eko beştar bunaji sedi 28 Van نابرا 30 سالي بيه سدي بنجيوان 38 سالي بوده سدي 24 نابرا 46 و ايدجي 6 برجورتور بيه 62 برجورتور بيه جوانا سدي 51 مير بونه و سدي 48.3 جنبيه هر وها او كسيكو ووك جنو مير نابين نجي رجاك بربشوك 0.1 بيه دوان باش جناوان باش تاراده پرورده اوان لبر تشكي بالكش ترتي اورتيكو ايكو دبستانا سرطه إلكو قل دبجن orta okul سدي 24 بيه ليسا سدي 37 دبستانا بلند سدي نه üniversite tane سدي حفظه بيه evji kek yaşar nişan dedeku پرورده بلند ناف کرده ده هین جی پر کمه تو چید بجی بریم در باسی ادرا بفر از برواجی تفکرم yani بیامن yani خونده اون جهزار و چقدر کن 934 کسانده خواندن رجای خواندن بلنده
يعني رجايا نخونده یک نقطه سه يعني او خاصة من این üniversite yani دبستان بلند من خاصة من او yani elbette aviyan nişan nade ku yani embezin rejaya perverde dinav kurda da çıkase le ev hilbijartini bivi avayı kirine yani ez anha bahsavi bikim gelo ev anket eko anket pedikin yeko anket pedikin ama mesela anket atui لکیجان مکانه یعنی لکیجان مکانه به چه آوایی و پیدا دیکن او گرینگه یعنی اگر تو هری پیشه یونیورسیته البته تنها روبرو چکنه روبرو اما تو مثلا بامه ام بجن نورمال ده ولاتین اروپادا چه دیکن yani Türkiye gavaku او navendin lekolini ye anket pekri peyda tespit dikin prensiba tesadüfi heye, rastgele, hatın yani. Çiye evci be telefonu. Be telefonu peyda dikin. Leytu evya per girin geze serviya be peyvim jiber ku kamen cama mezekin. Bele anketi luku yani luku kijan mekani de insana peyda diki ev giringe. Evet. Mesela evya beterci jibo mekanin Türkiye yani mesela ev kesin ku Kurdun wan çava tespit kirine u çava çuna bawan yani evya per ne diyara yani ne ki yaşar gotiye işte zamanı zıkmak kijwan beştakne sedin haşti ve haşti wan gotna az bi Kurdit peyvim sedi haşti wan hem Kurdi hem Türkiye zamanı wan zıkmak geçiyor evya jere kupur bilinde. Evet, yani jur diyar beko sedi notu haft gotna am Kurdi de peyvin yani. Mesela hatniya aboriji nabera 3600 sedi 28 kesin sedi 15000 زیادتر تکن گلک کمه. طبعا از بخال ولات ناجمه نظام yani بارجازه چاکن. لیامورن سر اساسا مجرخه او کسی که زاروکی وان هنه دمالباته ده سدی 21 4 زاروکن سدی 18 19 5 زاروکن ایک و 10 زاروکا زیادتر تنه سدی 4.3 بیکک yaşar. Evet, doğru da disa bajarın Türka ve bajarın Kurda cudati ji evji gringe yani bajarın Türka da zaroken Kurda çenden çıkasın rejaya prosente li bajarın Kurda çavaya evji farkı keye doğrudur. Evet. Levr jwan persine gotna le bajarın Bakurê Kurdistanê ji êkî li wir dijîn ciwan bi pirsîne gotina di sala 2008 de te deng daye kîjan partiyê yani sedî 67 gotiye em daye HDP sedî 18 ew ji Kurda pirsîne ha yani Kurd yani gotina sedî 18 ji gotiye AXP CHP sêbiye îja aliviya li bajarê Türka jî ciwan pirsîne mesela li wir wek me got li bajarên Kurda 69 biye le bajarên Türkiye sedî 64 gotiye medaye HDP li vir AKP sedî 16 biye HDP sedî 16 biye AKP bajar sedî 21 biye eger em herin partiyên tişka pir kêm deng digirin li vir pirsa balkêş evet vê yekşemê hilbijartina bêîtifaq yani nekî îtifaq hebe millet cumhur an emek hûn ê dengê xwe bidin kê li bajarên Kurdistanê sedî 73 gotiye HDP sedî 9 gotiye AKP sedî 6 gotiye CHP hinek bilind kiriye kek yaşar li bajarên Kurdistanê îja eger em herin hem bajarên Kurda hem bajarên Türkiye li wir pir eşkere dibe ku Kurdên ku dengê xwe dane AKP bala min wiya kişand divir êkî dane AKP kêm biye mesela sedî ji 12 daketiye 6 nevî kêm biye li vir ji AKP li ji bo HDP hema wek biye li bajarên Kurdistanê sedî 74 biye
لباجارن تركيا سدي حفتي بيه يعني ملت درج هذا بي بردا او كسب اویا بالکشه که یاشار د سال 2018 در دنگ خدای AKP کرده یعنی دنگ خدای AKP دبی اگر به بجارتن چه بتی دنگ خود بدی کی بری دای AKP یعنی نه دای هدف بری جسدی چلو ششه وان دیسا گوتی ام بدن AKP معناوی او کو سدی 54 او کسی کو دنگ خدانه AKP جا AKP وقتیانه کردن یعنی اوی حجماره کی قرب دولت افکارن تجیگوت سدی 5 کتیه یعنی او کسی کو دنگ خدانه AKP سدی 5 کتیه یعنی جوانا سدی 14 وان گوتی از بدم هدف سدی 7 گوتی از بدم جهپ بری دنگ خدای AKP انا گوهرتیه ایجابیات ترسیوی ایجاد و چاقه دنگ خدای هدف سال 2018 ایجا پرسیه یعنی وی بازار هلبجارتن چه بتی دنگ خوب دی که دیسا سدی 96 گوتی از بدم هدف نگوهریه یعنی پر رجیه کندک چه پارتیه دن او تیوه معنی که کرد او که خود نگوهره میلا خود نگوهرتیه یعنی و دیسا وقوه او که اویاجی خط بره دنگ ندایه یعنی عمری مزن بیاله دنگ ندایه و جاره دوید اگر تجاره اول دنگ خودی تیبدی که دیسا کرد بونه جی کرده پرسینه لور جی گوت سدی 54 گوتی از بدم هدف سدی 12 گوتی جهپ AKP پر که بی یعنی او کسی کنو ابتکن دنگ خود نادن AKP دوی هلجارتنه دوی انکتی ده او درته لگور گروبین تمن جی اویا جی نابرا گنج یعنی پرانی 18 و 30 سدی 78 گوتی از دنگ خوردم هدف اگر جارتنک به اتفاق به نه او که نه به اتفاق به اتفاق اره یعنی رجا هدف دیسا پیش داد ورجی عینی او میلا کد نای گوهرتن افجی گنج جارا اوله وی دنگ بده توی دنگی خوب دی که جه پرسینه کرده سدی 78 گوتی هدفه یعنی نفشه زه ام دبیجن یا که کشار تو یازده ام دبیجن تنه سدی 13 گوتی جهپه AKP توش خود 0.8 یعنی او قص کم بیه یعنی کسی نو گنج نافازن دنگی خوب بدن AKP ایجاد ناف ترکا در جیو سابه ایجا اتفاقا ده هونه دنگی خوب بدن کی جان اتفاقه کرده گوتیه اتفاقا کو هدفته ده باز دنگی خوب بدن وی گوتیه سدی نه او سدی هفته یکه سدی نه گوتیه جمهور سدی نه دیسا گوتیه ملت یعنی هدفه دفجه برناده لور جوان پرسیه دویت دنگی خدای کی جانی بلی بو یعنی شو سری هفته دابو دمرتاش و وقت ناو یعنی دویت اگر تو و جارتن چه بتی دنگی خودی کی جام نامزده دیسا گوتی نامزده کو هدف نشان بده از بدم وی سدی هفته 5 ده هر انجامی ده درتی ورته کی سدی هفته 5 ج پارتی خو اپناک yani devce bernadın yani. Recep Tayyip Erdoğan daha Kemal Kılıçdaroğlu siyasi yani her çıkas Ahmet Türk gov emi destekleyen Kılıçdaroğlu kuyaya Kürt dilgor ve encamı nizanım tabi revşt kara bu garajı var kuyanak yani. Eğer evci bu haviye ve namzet ittifakı yani دیسا هدفل پیشه لور اویا بالکشه د تورا دویان ده اردوغان و خلشتاغ را هبن تی ترجیحات کی جان نامزد به لور دویجه سدی 53 خلشتاغلو و سدی 12 اردوغان
تورا دویم ده اردوغان و اماموغلو هبن بنه اماموغلو پر لپیشه سدی 58 yani دبی از دنگ خبدم اماموغلو اگر دبی منصور یواش و اردوغان به و کرد دنگ خوناتن سدی 34 دبیجه دنگ نادم هر دویانجی دبیجه دبی از دنگ خوناتم هر دویانجی سدی 42 yani ابجید بگلو راسته کو هدفت تورا یکم در نامزد خود پیشکش بکه سدی هفته 5 دیسا دخوازن کو نامزد خود پیشکش بکه ابجی لباجارن ترکا ابجی هم عینی انجام درکتی هم لباجارن کردا پرسینه هم لی ترکا پرسینه ابجی عینیه هدفت به چاد بشتر به اتفاق کود هدفت دبت به برابوی را بشتر به نه به ملت را نه به جمهور را بشه دیسه عینی انجام ده هر دره ده انجام عینی درته جا آلور اف بالکه شکه یاشار هگه هدفه وره گرتن توی دنگی خواه بده کیجان پارتیه پارتیا کو هدفه پیشنیار بکه از دنگی خواه بده میدور ده دیسا لگور پارتیا خواه بکه yani var xuyat ke ku HDP partiye ki rûniştiye o parti çi karar bide wekwandik yani karara xwe navberin ew kesên ku li gel HDP ne divan anketa de jî ew encam derte yani ji bo qeyûman helbet wê sedî not bêjin em ne li gelin ev jî sosyolojik ser wê ew sekinîne yani Kürt ki dixwaze be namzedê İttifaka Millet Ekrem İmamoğlu li pêş e dîsa xuya Kürt ji wî jî hinkî hez dikin eviya balkêşekek yaşar tu çi dibêjî tu gelo tu yê dengê xwe bidî namzedeke Elewî gotiye sedî 85 Kurda gotiye erê ez ê bidim yekî Elewî tenê sedî 12 gotiye na o gelo tu yê dengê xwe bidî namzedeka jin jî dîsa li vir sedî not e ew jî belî dibe di HDP de rola jinê çi xwe giran e li gor cinsiyetê jî jeviya yani jin sedî not gotine erê û mêr jî sedî not gotine erê yani hema weke fikrîne rejeyekê baş e bi rastî biya ev balkêşe ji Kurdên AKP'yî û Kurdên AKP'yî û HDP'yî ên AKP'yî sedî 62 gotine em ê dengê xwe bidin jinek namzedeke jin ê AKP'yî ê HDP'yî jî sedî 97 gotine balkêş belî ev ya hinkî balkêşe divê tu ji bo namzedê de tê kîjan herî pir tesîl te bike medya sosyal xuya ye ev nîşan dide ku Kurd medya sosyal gelek dişopînin tesîra herî mezin wê ji medya sosyal bike ya duyem wê partî çi bêje wek wî bike wekî din gotiye ez ê televizyonê bizekim kî ket serê min ez ê dengê xwe bidim wî wekî din di civînan de û di civînên rûbirû de war diçe yani medya sosyal xuya ye belî ye çi xwe tesîr dike li Türkiye ev jî pirsgirêk yekem ya Türkiye çi ye ji Kurda pirsîne ev jî balkêş e Kurd jî cara ewil dibêje pirsgirêka ew aborî ye bihabûne feqîrbûne van tişta kirine pirsa Kurd di nav Kurda de jî cara zêde feq jî tune 36.6 e û 35.7 de biya divan sê reja de gotiye eger hûn bixwazin zêr bikin ekonomî pirsa Kurd edalet kîjan li gor we ye AKP'yî li gor AKP'yî ya aborî herî mezin e edalet sedî 6 e û pirsa Kurd sedî 4 e yani li gor AKP'yî ya pirsa herî mîhim li gor CHP jî dîsa aborî sedî 58 e pirsa edalet sedî 13 ye pirsa Kurd sedî 6 e lê di nav HDP de pirsa Kurd sedî 47 aborî 28 û edalet sedî 10
کک یاشر لبور باجارم بیاجی اوکریه عینی انجام درتی جام مبرج مش اوکر لمذکر نرینه تا چنه وقت سوسیولوژی کل سروان لوی لکولینی لوی آنکتی کتنه بکردار شکر بله هن انجام یعنی هن متدین کو هن بابتین کو هاتنه لکولین کرن جارا یکمه de embejin de lêkolînên din de ew tin ne yani ew muqayese kirina Kurda li bajarên Tirka û Kurda li Kurdistanê ew tiştekî bêguman tiştekî nû ye û girîng e lê dîsa ez bêjim pir girîng e gelo hem li bajarên Tirka de hem jî li bajarên Kurdistanê de di kîjan mekanê de wan kesên ku anket pê dikin wan peyda dikin او پرنسیپ پر گرینگه دور ده از بمن پر بچکه او تکو کسین پولیتیزه بویی کسین خوانده کسین کو ده مکانین کردواری ده ده لوکالو ده کلوبو ده پارتیو ده اوکن جیو مکانین کردواری ده پولیتیزه بویی ده او انکت کسین کو انکت بوان دکرنه امبیجن او رجایا کو 80% کو دبیجه زمانی من کردیه براستی بالکشه یا گرینگه 87 بله او جارا یکمد او پروسنت کی وسا امبیجن ام دبینن نهار از سر بگومان تشبر اکوبالا من کشاندن سرواجی از او که بجم دیتنی خواهد نیرینی خواهد بجم مثلا او باندورا سوسیال مدیا او به ترکیاوی دا باندور نبجه ده به موتیواسیون یعنی کی تا موتیوه دکه گلو سوسیال مدیا گلو صداقت تا یا پارتیه و یعنی تلویزیون و یعنی دیتنین روبرو او تشکی نویه جبور جواتا کرد یعنی سوسیال مدیا از نظام گلو به 30% به اوقاس رجاء که زیده انسان جبو کنیرین دیتنی خواه او بکن سوسیال مدیا باندورا سوسیال مدیا دا دبن از دبینن کو چاوکوتجی نشانده یعنی 75% ج دنگدرن پشکرین هدپی او ثابتن یعنی او پابند پارتیا خانه صداقت پارتیا خانه او دکن چیزی به یعنی او یا هم دبینن کو نه رولا سوسیال مدیا نه تلویزیون نه دیتن روبرو لی پارتی چی بیجه اوی بکن مثلا جمعه پر گرینگ او یا باور دکم که هم اتفاق ملت هم جی اتفاق جمهور جی سربیا پر سری خودشینه گلو دماکو هر تورا دویم با سر و کماریه HDP کو ببیجه هلبجین رین خواه دنگدرین خواه ببیجه هرن دنگی خواه بدن وی نامزتی بجن HDP'yi otomatik ve godari HDP'yi bıkın ya ne? Şu o münakaşe nikaşa ku gelo Abdullah Öcalan be AKP ra bandoru tesiravi evi ku be taraf belayan beminen o mesele o Demirtaş ku Erdoğan kaza ev beke ve ka nakoki ser gredayı be meseleye. Yani demek ku HDP bebeje her rayuha bide Kılıçdaroğlu ya İmamoğlu gelo AKP'yi HDP'yi total yani bejim be evka heri rejaya ki heri mezin ve gotariye HDP'yi bikin neke ez baver dikim ku HDP bike ez paşe ser ve mesele sosyolojiya HDP'yi tkazım çend tiştin teorik hükmü xwe bejim çima olsaya لی تشتک همو اوقات رجایان ده تشتک دیاره یعنی هن رخنه من هنه جبو متوداوی لی
تشتك دياره او تش براستي ابكو هدف او كخا باريزا ستاتيا بشكرين او بهزبونا خا باريزا وحتى امدكارن بيجن بنفشا نو يا كجارا يكم و دنگا بدن بتوزاني او ريجا دنا نفسا كردادا نكيما بيجن اوا 4-5 سالادا دبكو جمليون كي زيدتر دنگترين نو هنا يعني ده او كده او رجاء كم مزنا استخمين دكم كود انجام بيادا كوهن اشارات لكلين دنجي هنا هدف نب بالتاني هزاخا باراستيا تبيب اوقا ظلم وزورداري قرتن وحبس واوقا او بدرفتيا كو كارو باري وخبكن وامكان يبكي اللي بالعكس هندكا بيبكو درباكي مازن خاربو هدف يا راستي دوي دميدا او ناو كردا بتك او قابي كتبو نبتني او كخا جنوة تنظيم كريا او هزا خا جنوة او كريا از باور دكم كو 3-4% هري عندي بلسر دنگي خا دنگدانيه يعني لغور فيا استخمين دكم كو البجارتنا كي نها انا هذا ايرو ده اگر چه ببه هدف نزدیک 16-17% و دنگ بگره اویا تقابل از باورم 7-8 میلیون دنگتر بکن طبعا جی ایرو چوندا شانسا امکانا در فتا هدف هی کو هیجی او که خارولاقا او تر بکن از باور دکم کو AKP او که لکولین خدا یعنی نزدیک 20 لتركيا ناوين اجانسين لكولينا رايا قشتي هي وهر ما كاري خادكن از برجوان جدينا تعقيب دكم مهانه او كي خادكن يا راستي براني جوان دخازن رجايا هدف كما بكن حتى اوكا امبجن باراج دا نشان ددن او تكن لي راستي ابكو AKP راستي دزانه راستیا کو دناو کردا ده یاد زانه AKP باش زانه کو مغدور کرنا جزادانا لهمبر هدف او مغدوریت جارا کدن کرکو کرد پشکریه هدف بکن دوردا تشکی پر گرینگ که مکتید خازم ببیجم problema HDP ji problema ideoloji û siyasetê derketiye ew ketine plana talî. Problema sosyolojik e. HDP ew kekê fenomenekê sosyolojik e Kurda ye. Ne yani ew xwara ideolojik çi dibêjin, çi programa, çi siyasetê ev dikin. Milletê Kurd, insanê Kurd li wan tiştan nanêre. Milletê Kurd hêjî wê HDP'yê weke partiya xwe dibîne وك بارتيا مدبجه مدبجه حتى قال لك انكتن وان راهي بيوين انسان راهي بيوين دكن براستي امين رجاي نشان ددن حفتو بيج حفتو سي فلان انسان ببرسنت دبجن تو دنگ خو بدي كي دبي اوجي برسا يعني تجمد برسي البته ديارك ازي بدم كي هدف جبوت شي هدف دبي اسكردم يعني izah ettin, argüment ettin ne lazım? Dibece ez Kurdum ev partiya mine. Ji Kılıçdaroğlu persibim gotuban çima und nav Kurdada zeden abim dibe endana jwant persin dibejin bava partiya me heye çitin. Aynen yani vaka partiya hadibine ev fenom bu yereki sosyolojike ملتي كرت دور دا ملت بناخا بالشباكي من تمي دبجم بأقل براتيك براسيوناليتي براتيك ملت بناخا دور دا نديتيا بارتيا ما جارة يكامكو يعني أوقاس كرد دجية كده بهورانا جارة يكاما يعني ديروكا كردادا دورين دندا او كتندا دري خستنا كده دزجهي كده كرد بفي غرسي بفي او كي هاتنا بها
شاش به ایدئولوژیک سیاسی او جبوی نزده گرینگه نزده او که او کو دور ده او که خواهد بینه او یا هگمونیا یا پارتیه کو رول خواه دلیزه از باور دکم کو یعنی اویا گرینگه چه گرینگه جه دولت انجام دولت ترک AKP انجامن جبو خواه محاسبه خواه جبو خواه بکه که کردارا او بدون دو تجی بزورداری باوجی حبسه سروان او بکی اویا انجام ناده انجام پوزیتیف جبوان ناده اوی آنها هلبجارتنا دا او دکن آنها هدپی پر موبیلیزه بونه که یا راستی دبیجن چه دکن بلا بکن امی هلبجارتنی دا امی درسه که بدنوان ام ببینین ام او بکن که ام ببریاردارن ام او ناکن یعنی ام پاشت گاو ناویجن اویا جبو سیاستی گرینگه یعنی اویا جبو فهم کرنا سوسیولوژیا دنگتر کرد دنیا ویتو فهم بکی گرینگه یعنی باش كاكي أشار هين بريارة هالبجارتنا ناتي قرتن لي أم هر حفتة بحثها هالبجارتنا تكن وشرق ريجي دركتيك وبركست بيجن جبوها هالبجارتنا يا لشيرو فكاري ما هيجا على فكري شخكو وهنك بجمر أمي بحثها سبوري بكن أو جهاتية بريك يعني بقرن يعني أدخوازم گوتنه خوی داوی بیجی پشت به مربی جبلات کو امی علی فکری شکره کوپا جهان دست پیدا که شانس گروبا ملسر گروبا هنگ بپیون ام دخوازن نیرین تجی هفن یعنی جبوی گوتنه من سر و اوکی و انکت و لیکولینه براستی تشتیکو دوی دست پیدا که من بگوتا یعنی من علیه وی تئوریک خانت و اوكم وان كسين كو و اوكت كمن وان شوبان من ديت نيريني وان ديتني وان نوان دا كرت جنجن كرت انا اوكدا دبي اجانسي دا و امبجن شبجن نوان دا رامانو اوكدا فكري دا ليكوليني دا دسبيكا لیکولینه دا ام بجن او آلی تئوریک یا لیکولینه به ایده که پر مزن دانه کو دور دا تشکی کو پر بالا من کشان چخوا من لوما منگو یعنی او لیکولین گرینگم دوی سربیا بپیون دور دا جرا یکم نتنی دخوازه بزانه که دنگم پارتیا چوا کم بویا یا زیده بویا جبرت کیجان سدمان کم بویا زیده بویا متودولوژی که تئوریک یعنی مدل که تئوریک بوی آوایی دایه گوتیه که AKP 2002 دا پروژه که دا پیشیاخه حتی به 2023 هن ویزیون دانی پیشیاخه دنا 20 ساله دا امی ویا بپیون که کیجان هاتیه چکرن و دنگتر درباره ویا دا چی دفکرن اویا پر گرینگه جبر که براسته دوی گاوا که امتکارن تخمین بکن امتکارن شروع بکن لجبو کو تقریبا آنالیز بکن دوی ام بزنن که براستی کیجان کرنین سیاستین AKP دناو کرده دا کریه کو کاریگری باندور کریه کو کرد دوشی جه بردن کیجان او کریه کو محافظت دکه کیجان آلیکاری کریه کو HDP دنگ خواه پاراستیه و بلند کریه کیجان دمه دا کریه کو HDP رایوی کم بویه نها بطایبتی دما کو 3 سالا نو یا ترکیه تگوتن او پروژه که نو داتینن باندورا وی بسر اوی بگومان جبو هلبجارتنی وی او پروژه تی وی واره او کرن بکارانین
پیشنهاد من جوان حوالا جوان وانوان داره او کو براستی ایدی لسر وان siyasete او siyaset çava bandori dike anaha او yüzyıl tartışması ekodu nikaşa evkaya nikaşa proje sesal yani mesela AKP dibece ku sesala nuya Türkiye CHP'de sesala duyemin ya Cumhuriyeti HDP'ci dibece sesala Cumhuriyete ya demokratik yani demokratik buna Cumhuriyeti ev se vizyonun cudanın ku beguman jiber hilbijartin dina peş de hilbijartini de vare bekaranın umrov dve bizane ka kijan biçi avayı tesir edike jiber ku AKP dvirda dixwaze dîsa reyên xwe û ew îtibara xwe û denkdêran qezenc bike vê bi projeya ez jî tişkî bêjim bi rastî dibêjim ya HDP xwe wek Partiya Kurdan nabîne wek Partiya Tirkiye dibîne lê mixabin ew kesên ku Türkin di her nav HDP de ne partiyên din ku bi HDP re dikevîne divir pir eşkere dibe ku yani denkdêrê wan sedî not û pêş not û heşt belkî sedî not û deh jî Kurdin beguman wara bêje em Partiya Kurdan e baş e em çi bikin em Kek Elî bigirin ekranê Kek Elî Fikrî Şix hatiye wê ji mer behsa spora Kurda bike Kek Elî Fikrî Şix bi xêratî نعم خير دبي Kek Elî çawayî مرحبا جوارا استرجاوارا وين چاورون باشد ya spas bi xêratî Kek Elî li Kurdistanê tabî spora Kurda ev dike çawa derbas bû vê heftê Kek Elî والله ترسام او بو بيشتي تكچونا انقره كوجيكو د قوبايا تركيا li behsa Amedê bikin erê اري يعني بحسك كردستان يتكز بحساوي يتكم ترسام او بو دويت تكچونه ده موتيفاسيونا احمد سپوري اتكي ب پاشرا بكeve le de deplasmana Tarsus'da lisa ilçe xwe de singê xwe baş da adêra çikand û ji wir jî puanekî ve hat ev jî tirsa dilê min ji holê rakir û ev tevê maneyê jî ku ew têkçûna Ankara Gücü ku Ankara Gücü bi rastî ji bo Ahmed Sporê gelek ew Kupa Türkiye bi bawerim Kupa Türkiye bu lê xusûmeteke mezin neyartiyeke mezin nava Ahmed Spor û Ankara Gücü xwe de taybet Kek Elî tu zanî me berê jî em peyî bû hinek tîm ji bo armancên xwe bi lîstikvanên xwe rezerv yedek dertên maçên kupayê ji bo ku xwepêtir konsantreyê lîgê bikin bawerim belkî ev maçî wisa bû te çawa dît Yani raste û ez wan dibê çi tebrik jî dikim ew kesek û vî aqilî dane pêşiya xwe cesareteke mezin e jî bela ku alîgirê Ahmed Sporê dixwestin ku bi rastî li hemberê Ankara Gücü çi tekî bikin yani bela ku Ankara Gücü di 2016 de yani li rêvebirê Ahmed Sporê xistin hineka wiha serserî ve de tribüne da avetim. Loma neyartiya navbera Ankara Gücü û Ahmed Spor neyartiyeke mezin e lê berpisyarên Ahmed Sporê bal nedana wan tişta wekek te got bi tîma rezerv derketin yani wekek hûn çi dikin bila bikin ji bo me Kupaya Tirkiye ne giring e ji bo me lîg giring e em ê herin û werin ê wiha jî bû yani bi skoreke mezin têkçûn lê ew têkçûn li bandorek li ser meşa lîgê nehîşt Tarsusê Ahmed Sporê berxweda Ahmed Spor dikire bibûna lîder vê heftê her çi qas maça rihayê tune bû lê dîsa jî puanê wan wekeve Şanlıurfa û Ahmed Spor her wiha Batman têkçû di rêza 12 de ye lê di grupa din de tîmên Kurda ew jî li paşin Kek Elî Diyarbekir Spor Adıyaman heta wan di rêza de hat heye ku çend sal e ji bo lîdertiyê dilîst
اوجی جبو گروبا سپی جیک خوشیه که علی یوید کم شانلورفا آمد سپور بوی هاوی هرن پرترجی آمد علاقه او پرتر از دخوازم او كرديتيه دكن يعني بله هذه مش اوه يعني ايك فيجا و سركيشن اشتو رحايا وآمدن دلما بآمد يا راس رحا جيامية أما الويجي خدي ترين لاستقرار دشن يعني هنك كراسات حات نسري وعلى ديسا أو كليكرن البايوي كسر كراسات النكتن استقرار أخوة مشى أخوة هم عند الدومين دوما اف هيفي ده يوبا باشا شخوا فوتبول لأوروبا كانت تعطيله السوبر ليغا تركيا كانت تعطيله فوتبول ليغا دويام وليغا سيام وانا ورن بليستن جبالات شو جبالاكو شهيا فوتبول دسفت كاك علي كوبا جهاني كو 4 سالا جار كي ليستن وجاري والكور ليستن لقطر بناوي قطر 2022 ور ليستن كو قال لك وتجيش بوانتي غوتنكو اف قطر في تورنوفاي في كوباي بباراستانتيه بوبو سدامنج كو سيروكي فيفا دمي مجبور ما يستفاكر سبلاتر كوبا دسبيت كاكاك علي بلي شو هيجان هيجان نما يعني ايدي جبو الاستقبال جبو تيمين هيري سركي ببورة من بجبير من الجام خنوت قرتبو روجا چارشمی ماچه که تیما ترکیه اسکوچیا را ماجا آماده‌کاری هیا ویل دیاربکر بلیزن چما دیاربکر بلیزن امیجی işte ببیسم مجبیر کرشته پرسم يعني براستي بريانك بالكشه يعني اسكوتشيا تركيا وباجار كردستان يعني كي جام بستي ve biryare dabejî encamê ku ew dixwazin dernayê holê yani ya rastî ku roja çarşîbê roja çarşemê ku ez jê herim ez ê herim li cêl alîgirê İskoçya rûnêm ez ê bêjim her bijî İskoçya ez ê wan biparêzim yani ez ne bawerim yekî Kurd maça diğer maçı herî dilêm heye ez herim maçê ez tizanî çi merak dikim ji bera ku em Kurdîtî jî dikin كيك يشر نيرين تجي نادوي ماتشي ده شل حزار نور ستات كيك كم حزار سي حزار راس وتجابكن او دستي هركسي على تركيا بدوان تشواد نخني كيك يشر دوي ماتشي ده وسي حزار كرتك او على تركيا دستيوان يعني تعليماتك وسهي تعليماتك وسهي دياربكر دا غركريه دولت دامتنيه نورمال دستيوان ده تشتن وساب التعليمات وباوك نورماله يعني تشبه از باور ناكم كو دياربكريك بدلخازي باوك يا بكله بلكي هنا كاجي بكن لمروف دبي باتشتا او نكه يعني دياربكر ناوه دياربكر نشان دایا دمکو آزاد به دمکو درفتیه کیجان عالی هلده مودیتیه يعني كاك علي راس شخو يعني آماده بونا وهاتكن مثلا بليتا راس نافروشن السر الكترونيكي تفروشن او جبو خو ريزيرف كرنا كفشه كسي آل جريوان حوالي وان حوال بندي وان اوي ورن آلاتلكا بهجيدن وككي يا شارجي كوت نباورم يعني يكي عالجري عام السبور به وهرا الورش على تركا بهجينه وتظاهرات كجتيمات تركاره نا بشي كسوي بيناكشي لما بس طبعا اول يعني دبيتشي قلتنا ك تركيا هي ابسورد يعني بإمكان يعني كابسورد يعني ناين نرخاندن
Evet. Baş. Evet çayan derbasi kupa براستی اجی جانور بتکم کو یعنی جمرج خوشنای لی ام بچوک بون وچای زاروک بون مدبرم 23 Nisan Cumhuriyet Bayramı dibin alayın Türkiye'de uçtu sade evcive havaya ki usahabe başa kupa cihani ku براستی emin bxwe پر heyecan nademin cep nademin dest pedike ve bi maça Katar û Ekvator dest pedike wek meko ev kupaya ku li serê pirtê nîxeş kirin heta niha pir kes dibêjin ku boykot bikin neçin bira beşdar nebin pirtir li Almanya vî tiştê heye lê wê welat giş beşdar bibin ez nizanim wê stadên pir modern çêbûne li Qatarê ew Qatara biçûk ew stadê pir mezin çêbûne tê ragandin ku Qatar ji bo vêya $120 milyar mesref kiriye derê her tiştî kek Elî tu çawa dinirxînî Kupa Cîhanê li Qatarê? Yani öyle ancak merev heza pere Qatarê merevkare veya zelal bike u pere Qatarê tune buna u Qatar diwarê futbolê de weke ku dizanin li İngiltere jî kulübê wan henin li Fransa jî kulübê wan henin û televizyonê wan futbolê sporê gelek xurtin bandora wan heye lê bi van nikaribûn ku bertîl nedana ku pere nedana êdî ji xwe Kupa Cîhanî ne weke berê yani em bêjin ji netevperweriyê derketiye hatta ber bi nijadperestiyê diçe ev yek ya didowa ez îro nebawerim ev kupa û ji îro pê de jî yani piştî 4 salê dinê jî futbolîst êdî naxwazin di vê kupayê de bilîsin yani bu ye barekî giran futbol êdî karekî endüstriyel e pirê mezin tê de diçin û tên û organizasyonê gelek bilind hatine ava kirin ji xwe weke wek Liga Şampiyonan Liga Ewropa Kupa Ewropa gelek tiştene yani berê me pir merak dikir ku 4 sala carkî vê Kupa Cîhanê were lîstin em lî stêrkên futbolê temaşe bikin ew heyecan ez li gel te me bi rastî ketiye yani êdî yani em bêjin dibe çi îmaja neteva hepkî bi paş fedaketiye yani ev tîm em bêjin weke Liverpool, Manchester City, Barcelona, Real Madrid bi ser netevê xwe derketiye yani bi ser wan de qilisiye û ew hefteyê carekê ji xwe destkevin pêşbazê xwe û bi rastî di asteke mezin de jî dilîzin êdî yani ev futbolîst ji kîja welatî ye hem welatê kî ye ev ne tiştekî hoqa girîng e ne ciyê pezindayî ye bela ku êdî futbol bi navê tîma bûye marka yani em dibe Liverpool, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Münih tikanî wiha bijmêrî van gotina dixwazim ku îtibar û girîngiya Kupa Cîhanê pir ketiye FIFA tenê ji bo pera erê vê organizasyonu çê dike û futbolîst hemû bêdil beşdarî bin hada way em li virin em favoriyê xwe bêjin em madem ki em ji futbolê hez dikin maç wê maça Qatar û Ekvator dest pê dike pêşî em ji gruba dest pê dikin gruba A kek Elî favoriyê te kîjan e Qatar, Ekvator, Senegal, Hollanda ez ê yani beriya ku ez favoriya destnîşan bikim ez ê mantıqê xwe yani ez çawa difikirim û ji kur favoriyê xwe derdixim ez êdî futbol bûye karekî profesyonelî û karekî pir buha û futbol êdî bûye
يعني بتكنولوجي كست نكاره فوتبول بليزه يعني او اتلتيزم او تكنيكي انترماني حوقص فربونكو هر کس نکاره به دست بخه کت دست بخی جی به پرکی پرمزن ایکو ویاب کارتینن و اکولا کوان هبه کفنا شوپی کوان هبه طرز لیستکاوان هبه و دوی طرزه ده ایکو اصرار دکن فاوری من اون دو گروبا یکمین ده فاوری من هولندا كيك يشار بله yani az nikarim teşekkür cüdaj evke bejim Ali Fikri Senegal kefamın deje listike van yani demek ki beri yani futbolist vani baş ebun neke başı ve hersi ve evkşi dileyizin ve entusiazm ve kelkan nizanım le tabi Hollanda evkeke yani اجي سنغال واكواتور دخم ريزا دويا جروبا انجلترا ايران امريكا غالر ياك علي يعني تفردجي انجلترا و ABD يعني او هاردو فاوري منن او هاردو بهفرج دارين امريكا يعني فرنسا ايران وغالر Yani beguman İngiltere'ye le ez baverim ve em gelek ser İran ve bipeyvin jiber ku de konteksta çerçuveya raperina de İran'ı futbolistin, sportistin İrani gelek pişkiriyen baş nişandan ez baver dikim ku de tima İran'ı da jî hin tiştên wê bûyerên wisa wê derkeve hinek İran ve bibe sebeba xaftinên me yê girîng. Dibê İran sürpriz bike baş. Eji İngiltere şans dedim edin her şey az Amerika piçek li pêşe yani futbola ma pro pêşketiye lê sterkevantinin gruba İspanya, Costa Rica, Almanya, Japonya. Grubekî mirinê jî mero kare bêje kekalî. Almanya, İspanya. نمرن وإسبانيا وألمانيا وبدستيها بقرن دركبن يعني. أري عمين تشتغل ألمانيا طبعا دبر مسألة بكي بيشي يعني كي جنبه يعني ألمانيا إسبانيا بيامن إسبانيا كيك علي فكري باشتر زانه بلكي إسبانيا بلكي زور ألمانيا ببا يعني. يعني ألمانيا دوين بيان كو فافوري من بلجيكا انظم اش فوتبولا كيك عليش فوتبولا بلجيكا برحس مش ليستواني وان بلجيكا كندا فاس هرباتستان الايا فاسي وهرباتستان هاتيه غورتن جي هاتيه غورتن تشنابه بلجيكا كندا فاس هرباتستان Tek orası yani futboliste Belçika prestijli gavatlı diye koyaklıvanların o vaka sterkat bırakın le tazane zohana fikrim az ve bağırıyor demek o listik vana nay listin bir pergalek listin bir strateji bir taktik o bir honandına listike listin loma deverde handikapın Belçika'yı mazının ledisa جبوك جروبا درين فوري من بلجيكا و هرولستان باش جروب يدن ده اگر جروبا ورده برس او كمن برسي دلي يعني من باور دكت برسا بكي يعني بيغما بلجيكا باش دليزن فوتبوليستن باشن ما او كان بريدا ديت لاوروبا و كده لي Kurdvatistan ez baverim baştırın timede evliden. Ev Brazilya me ile Avrupa'na u ez beri çen sala li vurbum u brasti de konferanse kede heman beji hemû direksanî wan digo em ji rojavaya İranê em hatine û em ev jî Kurdin ev fikri baş وقت مقوي من فافوري من بلجيكا ام هرن جروبا جي ارجنتين عربستان السعودي مكسيكا بولونيا ولا تشيك زورا يجيب لي ارجنتين اگر ام بفكر
يعني دفردجي أرجنتين ومكسيكا فاوري منن بهالحاوي عربستان نباوي يعني الفوتبول ده هر انجام درتي بلاكو دفيليست كده أصلا كميتافيزيكي هي يعني ميتافيزيك از باسا ميتايت كم يعني توبتي لسريتت كفا دتشا دبغول شو تكي تافيجي دتشا امبيجن كيك ياشا ام تجبير نكن يعني از باورم بولونيا و فوتبول کی باش بلیزه لی از جبو مسی و چاوا بلیزه او اون باشتر دزانن ده تیما خای نتوی ده بر او کنینه لی از جبو مسی ما باشه جروب هذا كيك علي فرنسا استراليا دنمارك تونس ديسا دفرد فرنسا شامبيون داويه داوية فرنسا شامبيون داويه ودنمارك جي براستي خدي كيفنا شوبيا كم مظنة لو فاوري من فرنسا ودنمارك أنا كيك ياشا فرنسا بيقوما فرنسا امجي لو فرنسا جروب جا برازيليا صربستان إسويسرا كاميرون يعني برازيليا وإسويسرا البعض اللي من ويج فردرين شو برازيليا يعني برازيليا أمنا عمل إنه حياة كانجي يعني حياة كر حرم دبك وبن شامبيون جي لإدي ناو فوتبولا يعني ناو فوتبولا كو برازيليا كاربا هركسي تيك ببا يعني نا فوتبولا كارتستيكا إدي فوتبول يعني علمه أزوها دبيجن أز قادرو يا حشتيو دو يا برازيل جبيرناكم أو قادرو إدي هاو بيدا براستي سوكراتس موزيكو أدربو كيك ياشا يا بيجومان برازيليا تراديسيونالية هي يعني نتني ده حشتو ده بشتويجي ده ما رونالدو واندا جي دي ساتيما كيف مثلا أبو برازيليا أو كويها يعني كولتورا يعني أسبوعنا بكبار لي تشتكي بيجم أو أدبر تيم أفريقيا يعني ايوه كاميرون انا بس غانا او كده يعني براستي فوتبول بر باش دليزن لي كيك علي فكري باشتر زانويس او كا استراتيجيه وان باش نينا بردوامي تنيه نخا فوتبول جارنا تدبيني بر باش دليزن يعني و استيتيك دليزن خوش دليزن يا فوتبول دليزن لي بردوامي تنيه يعني او اقل استراتيجيه شيء نظام يعني يعني هنيكي بواجويا فيليست كي في دميته يعني افده ساله كوتي جالي برجريه جالك بيشفنتشي تد برجريه ده نبي خوسته تنكاري اريشكه تكوز تمام وانجامدار بكي بلي يعني افريقيا او لاتيني او انا ها هو اريشتكن وهنك تشتي خشك ارتستيك ومرف دبي عليه والله وهاي لي جالي برجريه ك همدم نوجان براستيجي قالك كيمن وديسيبلينا كوانتنا يعني قوتنا كدني بدنجنه يعني بلاكو بيدنجنه مرف يعني دفكو قاربن بحر تيمي ودفكو هاربري هر تيمي جي تيك ورن باش براستي اجي جبلي برازيليا صربستان اوتكم لستكواني واني باش هنا لمخابن بردوامي الجماعتنا جروب داوي استكواني واني باش هنا تم بعجل استكواني واني باش هنا كرو يعني اف بيازدك استعطي الاستنها هري راس فكرك هبه جروكك تهبه نظام قرقو بكوتيتشي جروبا هيجي بكم بورتكيز غانا اوروغواي غني قوريا باشور من باش يعني اري بورتكيز يعني او تسا فوريه جغانا اوروغواي وغني قوريا از دبم اوروغواي لسا فوري من الديما ابي هردو جيفي جروبي دري كيك ياشا
Ya Portekiz ledvem jibir nekin her şampiyonatı da sürpriz derdi Kevin yani carna hiç timi kuem kes hesabı wan nekriye derdi Kevin peş beguman ve bezanin ku dve şampiyonat edecek tişteki usavi çevbe Uruguay veka hamu evkel timin Latin Amerika baş lezin ledisa berdavami tünne yani berdavami tünne kekmeti te grupa Gego Suisra bir cara Suisra'da evken listikvani Kürt hani ve cari gelo keser yaptım. متعقب نکرد راستی. بله. سیدات پرسد 4 فینالیست خواه بیشن کی شانس دادن کی جانی سیدا آبشن. ایوی اوکن ایوی کی بون بلژیکا برزیلیا آلمانیا انگلیس بیشن. که ایتا کیه فاوری هری مزن. Ya من فاوری من هری مزن İspanya, Almanya و yani belaku Messi brasti prehtiyatu edi. Kek yaşar? Yani İspanya, İngiliz ve Almandı bejim. Vallahi az bu kadar isal şans aldım İspanya le nizam disa Almanya, Brezilya ve Belçika favori yemenin. Gelek spas kek yaşar kek Ali Fikri Yaşar. Kek Ali Fikri Yaşar 33 sala az Yaşar Abdülselam oğlunu astıkken mizanı mı spori hazdıkken le brasi min nizam bu şirovere karek yukas jihati futbole spore çukaş analiz dike yani jiber sosyo kek Yaşar dikkat diyar netker evci icvan siyaset medarana ku قي سبوري حسكرنا خو بات شيرا يعني من نظام توار شيرو فشتكي يعني سبوري تشتكي جيانية تشتكي إنسانية جمرة نابيانية كيك على فكرة تشد بيجي والله أزبم تبي دعوتي قدروا مبكى أم بهفرة أشخوي بمرة شي برنامج شيروفين سياسي بمرة أمي في هاوی شیروه شخص کوپا جهانی دست که مهکی شاهی هیه اما هر هفته ماچین داوی هاتنه لیستن شیروه بکن و بیارین کوچه بونه بکن گلک سپاس بواج با ایرو گلک سپاس بکن والله من گوداری کر که Yaşar tespit eke gelek green kir yani jibo kurda HDP çiye yani HDP jibo kurda meseleke çiye ecdüve bavariye deme jibo kurda HDP ne meseleke siyasiye yani ev gelek küfşe ne mesele ke ideolojik eşi Kürt boyu ne loma az işte giden elezedetkim edi futbolcu bu me netene meseleke siyasiye loma dve em siyaseta xoji futbola xoji vejaya xoji هذا مي زمان خوش نوفا بنرخين شروفا بكن زلال بكن وكا تشتيك الريا مروني بكن اموانا دق السربيه وفا جنوفا وجينا اف دم الدست قالك انتلكتولي ما رونك بري ما فيكاري بيك بينا باش يبيدكم باشه گلک سپاس تماشاوان نیجا روزا شمی پانوراما چارپلی و هفکار کی من دن بمشینه حیا هفته اکتن بمینن دخیر و خشیده ایوار باش